Yatongeria baikundi mwanya mwanya bia ekuru kuma nterecha tigania baugite kinya kethira antwari na ekuru ni bonekete gukirwa bonene kwina thina kumania na kana gaka izi gutezanirwa bakiare ekuru baba baugite kwina obatu nandi bogutungatira kana gaka izi na gutigira kinyako ni gagukurwa na kujukirwa kitigiako ta umbere baugite kumania na gutezanirwa guku kana gaka ni gatonyete kiri mbugita untubutigite njai nyingi itena mukuru wa mushie mukiri wa mithika ni akurikithia atongeria baikundi bia ekuru bietiania na rieto tiwose ibainyelitio batu bwa witana mbere ukiria na wikira mwekuru ukia kwempower mwekuru mushie yumba ukira kuma kana kuma mukuru rarenje kuma muthaka kuke kwempower mwekuru sana mushie utethia kabisa amwe na boba wite kwina wati bonene kaitene ka mwekuru ukiritwe bonene na utia mukuru na nyuma bakiwa kwene tumikia kwania boba ileba kenda mushie yumba kulwama na kulika nontu mwekuru akeya kwithira atena mathugania mega na akethira imwichiendi na akeya kuthugania oni ndi na power aomba kuthire inye muchiu nontu akeya wachiria mwene heshima kinya na bongo bateonerethe heshima kou kwina sababu actually akuru betu bakeya kuria kwewa inya na batetherua nikenda kinyabo bethira bena organizations tio na bethira baina ngui ekuru bakethe ibonka bakurita ngui cia muchiu yomba kuria kuthangalana wethira mwekuru atena ujusi na nontu bwetu mikiba wete kwine tumikia kuyukia matale ya rua ya kwerekania mukuru muchi na kinya mwana muthaka kenda bakura bena mwere kuroturone kinya maskuru ya maingi rato compare kinya resorts itukuona ana bari nende ibo bakwithira bare iguru na ana banthaka bari nthi kuku ina need thirikari actually yomba kubwithia sensitization ana ba arome kana banthaka bambiriria kwarirwa na kuonelwa kinya murungu akiomba antu murume ni oburite kwithira ikiongo na mwekuru nkingo lakini nende ukara ya reverse ka ukara ya kamanto ya lukanite manto ya lukano ndeto itebwa batu nyana to nisene wetha kanisene ni ekuru ibo baingi muno na ana bari weya nakire ruterero akuru kana nthaka na batu kuma kaumo turitani mukuru nwe mwene musi lakini yoke amesiene thai mwekuru nwa kuthomethia mwana mwekuru nwa kuria bia kuria mwekuru nwa mantu nwa biasarene mwekuru nwa mantu ne yonthe kou ni atukuromba atiri kinya ria twambiriru inya tigwosa ine munya ne ira arambiria kinya tigwosa cia biasara ekuru na yuthi na yusi yonthe itendelere cia kwire na twatiwa twetigwosa kou batu katukuwa atiri yagoni kuwa buruburu no tumesinde tigerie ekuru tuone bura akuru bakumba kuthithio nya seminar cio mwanka mukuru one na nguende ne amucio yo awe no ndo baingi batonyere nsobine bangi batina ngoi cia kuruta baetere cio thine no kemea mucie imukuru mwekuru nana nkuruki barombete aciari barume baraba ingi bao baurite burukire ureri bwana ucokaniria mathwanio na kulwama mwanyene yuao ya kurubanja kenda bethira bekionanirie gikea kia buranto murume abati kwithira kari ite turamirite michi na ito batri kukia positions kia tokari arume na tokaitha twina authority yetu ya family kenda mujiro kura yo na inya na mnonko luki nyana ana abamba kura bakimenya igo bao especially ana bandaka ndabona bethe baro ame mishine yo baina urtubura bukari abo mukuru ndina omapio kinya mwana uri akura kinya akura akemenya responsibility akaria mukuru na at the same time nke request even batu as a community ito initiative ya kuchokaniria ana betu bantaka bareti ya baichokia nkatho nontu bo kinyanila kwa kiatho kiao kia kutha mbeca cia wako bisikira kia bwithitwe Jumamosi nthiru ntere tia mikinduri nkatho mbere brusiete ki mheshimiwa Mpuru Aburi yawe host nontu bwarambira ombire okarenthi athwania gutubwithiria batwe tigania women sako speaker wa National Assembly Moses Wetangula iboya sana nontu bwa kongiresi kiatho kietu na womba ikurianira na batwe kuma ruki muthaira wa kinyire mwanka kiatho yetu ya kinya muico itukuwa inkatho sana waziri wa interior yawe Professor Kithure Kindiki nontu na ombire otumana inyawe
kigina kiawe na ikiatukinyilire tukuiboya sana MPs beto butongeretwe ni chairman wa MPs yawe rindikiri iboya sana nontu bwabura bombiri kwethaniria na batwe na bwakala kiatho kietu ngatho ingi ciete inya ki minister wa kilimo yawe Linturi kinyawe na ombire utumana kiagina kiawe na ikiatukinyilire kuinya twitu kuona uri waciri kinyilo inkatho cietu. Kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.